Kuilano, Chini Joto media friends no, Belakan Hambai, Sarik Joran Kakamia Faro, Sintini Chini DTAD sa hapang ni Bukati, Chini Jo, Tiprasa Media Rono, Sing Kutum Light and Tini Cox Halakia, Belekano, Chini fruitful discussion ka, Chini Tinango, Sing Chini Jo, Tiprasa Media Robai, DTAD sa hapang Jo, to Milay, Chini, Biscama Samok Ham and Bagay, or Pandava Chini Chini. DTAD sa hapang ni Chini Honorable CM, Chini Borong Manang Sar Khunarikha, they Chini DTAD sa hapang ni Chini Chief Legal Advisor, Borong Manang Data Mohon, they Tonga Chini Additional CU, they Chini ICA ni Chini Principal Officer, they Jo to Chini Basno Azo Chini Jos Media, Pulano Hamadu, Belekan Naman Cox Halika, Jotono Chini Media on the problem face ke to man chung ko discussion like ha they almost in TDC hapong ni khadai chung chini awai mung tong nai thanai jorabo chung nugi man kha chini media ni je borni demand tong man opro kaisa dor nauti phekya ajago chung chini media through te chung kabang ma chung allegation chung khanaka ajago through social media chung khanaka chung already chung discussion na bagai chung already chiti issue khaja tongmani but miawo chini ba Tripura je bond up man bagai chung miawo asole maralia sempulano sanum suma khaiji agiwo TDAD sa hapon bagai media rong busuk important awasung sia kya ba chung chini bubagar naikol khangbai chini TDAD sa hapon sung family agulo chung balekino chung chini press on bagai chung yug ngja special in Tiprasa on bagai Tiprasa Media on bagai tangi hake asu boss deprived family tabu chung at least chung family agulo chini bubagra kom jora eba limited fund bisin pano bini naikol khongbai chung joto chini executive member chini CM netrite chung belekino kaham eba wanswkmng chung samung khlale tongo chin media on bagai ingkai ojagawo kursana musuma kahaisi Thane Joro and TDAD hapong bakati chung press their celebration flag ya press their celebration keman sala chung press day kato chung distribute flag lekya dai chung chini je press oni je demand tomar bong pension ro eba bong ni je YouTuber sama je borno chung bhaike ad remand oba policy no tibo chung discussion flag lekya eba already agibo kaisa chung policy no chung implement khanan bagai sing kaisa committee khang place tomani aba chung already chini chief legal advisor through the chung khanaka discussion no chung over drafting almost completed tabus ngok kok sanana ma kaisi chung belekin over sensitive chung kaham kham properly chung decision of policy chung masana nai once policy chung jodi formung thangai chung yak khajang thana policy chung tuni bayre time ala aun bagai je state policy chung jodi adopt khlai gai chini je YouTubers so horok sapano ad mayang thane aun bagi chung thane jararogo chung chini je enlisted toman je cable je chalo toman chini charta je channel toman chung borno chung officially chung body tongo te chung rim je YouTubers no chung officially bono rina rules krifano chini bubagar asika hamjaman bisinte chung borno unofficially chung borno chubai tongo abo chini YouTubers so joton saima gaban borni coba mau bisnis tentang khusus arti jeng kaham samun kali jeng cooperation kali tunggu, tapi omo bawa jeng wanswkmng je TDAD sa hapang je sini press on bagai je jaga borong ni press club tangan bagai bawa jeng almost jeng abo processing eno tunggu sini press on bagai jeng orang jeng agi se je hapang tunggu rilang maya pano jeng tabuk jeng family agulo sini TDAD sa hapong bukakti jeng press on bagai bo jeng almost mane samung cholin tongo jeng chini press on jeng kaisa borno land allot khlainan bagai ingke apani pore je jeng dinaro discussion khlaileka jeng bhaike jeng ad rinan bagai jeng policy nam chini YouTuber sama abo jeng almost jeng dinaro discussion khlaileka te chini chief legal advisor bukakti jeng kaisa proposal jeng belakena kaham man kha tamo ngake je chini ajago chini additional CEO jaga committee wo je ad hoc committee je tongmani committee wo chairman tongnai aboni agulo chini ICA ni view tongnai
member te chini piu lo tongnai member tai chini finance ni obo chini bo you finance bo tongnai member te chini median ko khakti khorokni je expert khorokni borno jor add khlaijanai abon biside jing dakti no jing o policy no jing snamboi jing da chini youtubers no jing je borno jing helpline ma ba okay ta kaisa hankai je jing saimano chini media rong ka chini fourth pillar jing borno always jing honor khlaio jing je kuno medium thum phage hanke bo जे कुनो अर्गनाइजेशन मा तंगिफान तंथुम जों तिप्रासा मेडिया हांगा जों बनो ऑनर रो जे जापानो बो जे अर्गनाइजेशन मान तंथु जों इक्वली के जों बनो माने वैल्यू रो जाहाते जों बनो इक्वली न जों बनो जाहाते जे ऑनर रो जों हेल्प खालामनो थु गाय तेके सांग रिक्वेस्ट खाने माखा हाइसे जों जे वन जी मेडिया रंग जों जे रि तंथु माने अब गोबां सिस्टम एरर तमान बगै जों आमना जों दाक्ति जों बनो चेंज खालामनो ताहि के जेहेतु ताबु चिनि प्रिंट मीडिया जेमन न्यूज़पेपर जों एड रुमन अब आगिनि सिमनो आगि हाबां गुबुन एड खालामजा जों बनो सडनली जों रिमुव खालामनो ताहि के जों काइस पॉलिसी दं नंनाय जेहेतु चिनि आगि टीडीएस हम कुन पॉलिसी क्रिन बगै जों आ पॉलिसी बो पॉलिसी जों फॉलो खालामनो अब क्रिन बगै जों बनो जों ओबो खालामनो गावन बगै जों जे लिमिटेड फानि बिसिं बनो जों चिनि मीडिया नो जों बेलेक इम्पोर्टेंट रि दंगो ते बसकं जरगबा जों अमायगना जों तेबो चिनि मीडिया नो थ्रु तै kaham session हावै जों बसकं डिस्कशन को बनो बिसिंगो जों बरनो सम kaham तांलाय थानाय नै ताइकेसे कम हंखाय चिनि आं रिक्वेस्ट खालायनाय जे इंश्योरेंस जे चिनि ओवर चिनि मीडिया रंग बागै जे डिमांड पेंशन आबर खायमानि अबेलेकिन नांगुगो तांगै माया तंनाय जेहेतु चिनि आसेगा हार्ड वर्क खालाय दङ चिनि मीडिया चिनि दफानि बागै चिनि तिप्रासानि बागै जों अबनो जों बेलेकनि एप्रिशिएट खालाय हंके अबन बागै जों लिमिटेड फंड बिसिंगो थाजिंगो सागा जे चिनि आईसीए डिपार्टमेंट ओनली 32 लाख ऑफ फरक्स चिनि मीडिया सागा आं बनो बेलेकनि एप्रिशिएट खायो जाहाते आ 32 लाख नो स्टेट हाइकेनो इंक्रीज खालायना बागै ngake जों जदि इंक्रीजिंग हंगाय जों चिनि जे मीडिया रं जे डिमांड दमन जे पेंशन दमन जों बनो इम्प्लीमेंट खालायनाय अबन बागै आं रिक्वेस्ट खालायनाय जों टीडीडीएस हाबन आईसीए एबा टीडीडीएस हाबन बखतिबो जों स्टेट गवर्नमेंट चिनि जेहेतु जब आईसीए दिबन चिनि स्टेट नि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक सानियाव तंबा जों बनबो ऑफिशियली जों बनबो चिठि सिनाय तै नांखांगे जों आंदोलन अंखरना बगै जों तियार दङ टीडीडीएस हापा तै जत जों मीडिया बाय मिलिबै जों सालसा अमन बागै जों पालके प्रोटेस्ट खालायनि जाहाते फंड गोबां कर होबै जाहाते चिनि मीडिया रं बं जे पेंशन जे इंश्योरेंस दमन जों इम्प्लीमेंट खालायनि बागै गाबनो चिनि डिमांड दंनाय आं अब रिक्वेस्ट खालायबिन हायनो हाय चिनि जे आईसीए डिपार्टमेंट जे फंड करिं तमनि अ फंड इंक्रीज खालायना बागै जों टीडीडीएस हाबं बखैबो जों चिठि सिनाय तै जों चिनि जत मीडिया फ्रेंड्स बाय जों गथालायै न जों जाहाते आमना डिमांड खालाय एबा नांगा जों दरना आसुंनो रेडी दङ आवन आलोगिवो चिनि जत मीडिया फ्रेंड्स दङ जों लगियो नांगो बसकं जरवा चिनि जे जे फंड जों इंक्रीज खालायना बागै तांके नरो काहामपेन सु जे जों बाहायगे जों टीडीडीएस हाबं फंड कमनि बिसिं दिफानो जों अबनो चालौलाय दङ गावन बागै जे नांमानि को जों मीटिंग अन सालिका होपफुली नरो फरसा जों कॉर्पोरेट खेमन बिसिंतै नरनि थानचा एबा जत चुबामन बिसिंतै जों बसकंगो दाक्ति न जे नंनि उ सानमुं न जों फुलफिल खालामनानै ने जों खाखौ हामबाय बसुक साल एबा बसुक तालनि बिसिंगो न्यू एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी फॉर्म खाय याबो जे तिनि नरनो जे कमिटी ऑलरेडी जों सागा चीफ लीगल एडवाइजर सागा जे नरो इमीडिएट नंनि जे मेंबर दि अ मेंबर बिसिं डिस्कशन खायाखै जाहाते जों खामखरब खालायनो नांनाय ताके चिनि सागा जे चीफ लीगल एडवाइजर once तुमो जदि आ पॉलिसी फॉर्म थागांगे अबो जदि चालिया जों अबनो बायलट खालामनो जेमन स्टेट नि जे पॉलिसी फॉर्म खालायजन जदि एडॉप्ट फागंगाय गोबांमा जे चिनि अराव जे चिनि मीडिया रंनि जे क्राइटेरिया दंमोन जेहेतु चिनि 20k फॉलोअर्स 15k फॉलोअर्स 8k फॉलोअर्स जे ताब किसे मिसे जे जों बरं जों सुबाय मानि दंमोन आबोरि मायानि थां आवन बगै जों खायगंगाय एकदम खामखरबन खालामनानै जाहाते 2k फॉलोअर्स तो 1k फॉलोअर्स तो जे चिनि तिप्रासा मीडिया दंमोन जाहाते बरं डिप्राइभ ता थुम एक